Nije ovo je negdje u zemlji. Ne, ti mogu kog dobiti prek mobitela? Ne mogu nikog dobiti. Nešto je otišlo, jebem te. Ovo je bio jak. Marina, maknite se, još grmi! Ovdje na otvoreno dođite. Ali čekaj, je li ovo, otkud ova voda? Otkud to? Kaka poplava. Iz zemlje je izbilo sve. Gle kak je ovo nadiglo sve. Ne mogu Razu zvat, ne čuje se, uopće niko se ne javlja. Probaj zvat, ja sam zvao, niko se ne javlja, uopće ne može se veze dobiti. Pa što je s kiltom? Na otvorenom, vidiš kako se svijetli. I tu curi. Jeste. A što misliš unutra? Evo i pukotna je ovo. Ljudi, ajmo aute maknite, aute maknite, brzo.